Zdravo svima, ja sam Irina Kovačević. Vlasnik sam škole Nauči engleski jezik sa Irinom. Učimo specijalizovane kurseve iz posebnog engleskog jezika. Želim svima vama da pomognem da sa engleskim jezikom dobijete ono što želite. Da promenite vaš posao, da napredujete u karijeri ili bilo što drugo želite da ostvarite sa engleskim jezikom. Zato smo tu. Također držimo specijalizovane pripreme za polaganje FCA, CA, CP-a ili IELTS-a. Ako želite jednom nedeljno dobijete besplatne savete i besplatne lekcije u učenju engleskog jezika, možete staviti vaš mail u komentaru ili kliknuti na link koji sam dole postavila kako biste se prijavili na mail listu. Također, ako želite da redovno gledate moje lekcije, zapratite moj YouTube kanal. Hvala vam puno i krećemo s našom prvom lekcijom. Pričat ćemo o izgovoru ed u past simple. To kažemo što je nama svima bilo najlakše kao biti past simple kad smo ga učili po prvi put. Bilo to bila srednja škola, kad smo bili dosta mlađi ili kasnije u životu. Znači, kad su u pitanju pravni glagol u engleskom jeziku, past simple, dodamo ed ili d. Ako se reč završava već na e, možemo dodati samo d. Sad, kad je pitanje izgovor malo je više tricky, budući se može izgovoriti na 3 različita načina. Kao id, kao d i kao t. Sada, kad izgovaramo na jedan, kad na drugi, kad na treći način. Kao id ćemo izgovoriti ako se glagol već završava na t ili na d. Kako to izgleda u praksi? Recimo need, needed, wait, waited, accept, accepted. Mislim da je sasvim jasno. Znači ako se glagol završava na t ili na d, mi ćemo ga izgovoriti kao id. Također, kad su u pitanju ove stvari, vidjet ćete, možete dosta se osloniti na sluh i na neki osjećaj kad je pitanje engleski jezik. Sad, kad se reč završava na zvučni suglasnik, onda ćemo dodati samo d. Sad, zvučni suglasnici nisu isti kao u srpskom jeziku. Ovdje vam ostavljam ceo spisak kako biste vidjeli kako to izgleda u praksi. Tako da vam ovdje isto preporučujem da se najviše oslonite na vaš sluh kako ne bi bilo problema u samom izgovoru. Također imamo tipične greške, recimo kada se govore glagol allow. Znači, to je allowed, ne nekako drugačije. Onda recimo par primjera za zvučno bi bilo recimo wave. V je zvuč u engleskom jeziku. Waved. Onda rub, rubbed. Pa gaze, gazed. Misjudge, misjudged. Sada posljednje pravilo je kada su u pitanju bezvučni konsonanti. Ovdje ću opet da vam ostavim spisak. Znači, izgovara se kao t. Tape, taped. Faced, faced. Watched, watched. Wash, washed. Laugh, laughed. Kao što vidite, nije to čisto to je nešto među t i d, ali na taj način se izgovara i bude ovako tvrđe. Hvala vam puno. Za sve vas koje želite, možete preuzmeti ovu lekciju u pisanoj formi, tako što se kliknete na moj web sajt, otići na blog, da objašnjam sve i pisanim putem i možete preuzeti ceo dokument kao PDF. Također se unutra nalazi par vežbica kako bi se samostalno provežbali. Vidimo se uskoro i hvala vam puno na pažnji. Zdravo!